uriya mudamu kanze muhamagare mubwire bibaye rero ndi kubona abantu bose ndi kubona uko byagenze. Halo, ni madamu. Abantu bose rero uwo turugura wese ari kumbwira ngo agiye gushaka umufungo, abari mu mirimo bose bakambwira ngo bagiye gushaka umufungo, n'abahanzi bose banumvaga bari kuvuga ngo bagiye gushaka umufungo. Nawe rero ubwo niba uri mu soko imifungo yose yifate, haba iy'ibijumba n'iy'ibirayi yifate, kubera ko bose none ko bari kumbwira ngo bose ngo bari gushaka umufungo nyine none izo mifungo zose wazirangura, none uri kubona utaziranguye buriya bose ko bari kuvuga ngo bari kuzishaka, ko bose bagiye kuzigura mu masoko yose. Zirangure zose, numara kuzirangura uzifate, bose bari kumbwira ngo bagiye gushaka umufungo, haba abahanzi haba abakinnyi haba abari mu mirimo bose ngo bari gushaka imifungo. Zifatire rimwe rero, zose zirangurire rimwe kubera bashaka kuza kuzirangura. Nta kibazo.